Danas ću malo govoriti o rujevini i brekinji. To su dobri čajevi koji se piju 3 do 4 sedmice, ne piju se dalje, ali za to vrijeme odrade jedan posao dobar za naše zdravlje. Primjer, evo ovo je rujevina unutra, tu se naspi litar vode i 4-5 ovih grančica, to se može izlomiti, ali nema potrebe. Evo kako to izgleda, ti štapići. Imam evo i otvoreno na jednom mjestu, to ja koristim. Evo, rujevina. To je drvo, stablo, u šumi se nađe, odreže se, sjeće se, neko to isparča na komadiće, ali nema tu potrebe. To neko ja ovo nekad prodajem, neko neće da kupi što nije sečeno. A evo što nije sečeno, zato što može da ovako u ovom obliku se ubaci u ovu šerpicu i da bude čaj. Kako se pravi čaj od rujevine? Uzme se 4-5 ovih štapića na litar vode, hladne, da se ubaci i onda se kuha 5 do 8 minuta. Da malo hladne, procijedi se i pije se 3 puta dnevno po 1 šolja. Zašta služi ova rujevina? Evo ovdje imamo fino napisano. Rujevina kao lijek za bubrege, za čišćenje organizma, zaštita od štetnih bakterija i infekcija, hemoroida, proliva, prostate, čira na želucu, bolesti mjehura. Eto, vidjeli smo mnogo toga, ovo svaki drugi čovjek ima ovaj neki problem i može ovo da koristi. Čaj je ukusan, prelijep. Evo upravo sam popio čašu, ovo malo ostalo i to ću sada popijem. Tako da ovaj čaj ne treba izbjegavati, nije skup, može ko se razumi naći u šumi, iako malo teže to ide, treba vremena. Eto toliko o rujevini. Evo donio sam primjerak drveta rujevine kako izgleda. Tu je ta rujevina oguljena, sad je već lagana, nije više sirova. Vidite, ovo malo deblje je, ima sigurno neki 6-7 cm debljine. Uglavnom to se isjecka i bude ovaj štapić. Evo imamo ovdje neke, sam sitnju prepolovio, nema to nikakve veze. Je li prepolovljeno ili nije, bitno je da djeluje. Da vidimo šta kaže brekinja. Brekinja možda je i bolja od rujevine, ne znam po ovom što piše zašto sve djeluje, možda je i korisnija, ali svaka biljka, svaki čaj ima svoju korist posebno i svoju posebnu svrhu, na što više djeluje i na nešto što manje djeluje. Ova brekinja je prvenstveno ovdje zbog dijabetesa. Smanjuje šećer. Pa kaže još regulisanja masnoća u krvi. Korisna. Kod pijeska, izbacivanje iz pijeska iz bubrega i mokraćnih puteva. Liječenju bolesti prostate. Korisna je znači za prostatu. I ovaj dijabetes, tu smo već u plusu odnosno na ovu rujevinu. Poboljšavanju vida, evo možete misliti, nisam ni ja ovo znao, iako sam ja ovo napisao, otišlo je to dalje od mene, nisam obraćao pažnju, a evo danas počinjem piti ovaj čaj. Poboljšavanje vida, prekomjerne tjelesne težine, koji ima veliku težinu tjelesnu, hoće da smrša. Evo ovaj čaj, samo ću poslije reći koliko se treba piti. I za čišćenje krvi,
Iako je u narodu brekinja poznata i koristila se kao lijek protiv proljeva, pogotovo kod djece i kod svih oblika grčeva želuca. I koristan je kod izbacivanja kamena iz bubrega. Ako nije kamen prevelik, evo ovaj čaj će to da odradi. Neko uzme, kupi pive, ima i bezalkoholne, neko ne pije alkohol, zagrije pivu i popije danas 2-3 pive, voda uza stepence, ni za stepence, skakće i taj kamen će da izađe. Imaju razni način. Eto i ovaj čaj ima jedan način, tjera napolje kamen. Kako se koristi? 3 male kašike isitnjene ove brekinje kore naspe se u 1 litru vode i ostavi preko noći. Ujutro se kratko prokuha, procijedi, ohladi i pije. Piju se 3 šolje dnevno, a čaj je, kaže, dosta gorak i uz toga nije poželjno zaslađivati. Znači, on je gorak i nema se šta zaslađivati. Koliko god da ga pošećeriš, on će biti dalje gorak. Kao što je zeleni, na primjer, čaj. To moraš pošećeriti, moraš kilo šećera istresti, on će biti gorak. To je takav čaj i dosta. Tako je to. Dosta o tome. Terapija se provodi 4 sedmice i onda se napravi pauza. Znači, ni rujevina, ni brekinja se ne smiju piti dugo. Znači, 4 sedmice, to je do mjesec dana. Najbolje je 15 dana koristiti, 20, napraviti onda pauzu, 1 mjesec, 2, pa opet tako, onda pijemo ovo, pa onda opet nakon pauze pijemo ovo. Onda imamo tu druge čajeve koji su dobri za svašta nešto, ima evo čubra, petrovac, čaj protiv bakterija, Escherichia coli, masna trava, slatki pelin, šta ja znam, imam svašta tu. Imam još nekakvih čajeva, milion. Ne znam više ni šta imam, ni šta nemam. Uglavnom, to je taj čaj, sad sam rekao zašto je. Malo je gorak, nije malo nego dobro. Zato se može blaži oblik praviti, da ne bi imali problema ko ne može gorko. Ja vala ne mogu. Na primjer, kičicu, čaj ne mogu da pijem. Pelin, jedva. Onda moringa, na primjer, ona nije čaj, to je list drveta moringe, to je nešto ekstra. Ali to je toliko gadno popit da ja ne mogu, moj organizam se sav naježi. A moringa je ekstra zdrava, to ima tamo na internetu, ja sam već objavljivao moringu, kako moja supruga pije tu moringu i kaže, eto je, kaže, ja je popi, jedva. Ali nekom to nije ništa, pričao sam s nekim osobama, tu moringu piju ko šali. Kako koji organizam, a ima tu i po krvnim grupama, možete tamo sebi naći krvne grupe, koja trava je za koju krvnu grupu. Na primjer, za B negativnu grupu, ti gorki čajevi nisu nešto. Ja sam ta grupa, rijetka grupa, i ti čajevi gorki ne bi trebali piti. Ali eto, imaju drugi čajevi, milion drugih čajeva koji se mogu piti. Ova čubra je nešto ekstra zimi, to svi piju tu čubru. Kuća ne smije biti bez čubre zimi. Eto. Petrovac za krv, za jetru. To je ekstra, poslije maslačka. Petrovac je u stvari stolijek, se zove u narodu. Stolijek, 100 lijekova u njemu. Nemojte izbjegavati Petrovac, čubru. Ovo dvoje, to sam rekao koliko dugo se pije, zašta služi. Koristite čajeve, nemojte ih izbjegavati. Eto. Ako ništa, onu kamilicu pijete, ona je ono što kaže, bezbolnija, blaga, mogu i bebe da je piju, samo što bebe smiju samo u filđan, jedan onaj cvijet stavi se
preko noći i sutra dan beba popije tu vodu. Tako se pravi za bebe. Čaj od kamilci. Nemojte to zaboraviti, ako kome zatreba da zna kako to treba da se koristi. Ovi svi čajevi, svi oni imaju svoje nešto i oni se svi drugačije koriste. Za nekog nisu, za nekog jesu. Eto, ukratko toliko, za danas dosta. Dobro zdravlje vam želim i pozdrav.